Kitabu cha Nehemia mlango wa 8. Ezra anasomera watu kitabu cha sheria. Atosi makikunzumanyika na makigurana makikala kitu kimwenga. Kaizo wanjori wa mbereza mlango wa maji. Makimwamba muhore Ezra. Ambo sekira uchuo cha sheria ya Musa. Mbao Bwana wale wa amuru wa Israeli. Basi siku ya kwanza ya mwezi wa fungahe mlombe Ezra kikireha chuo cha sheria. Mbereza wa mtunganono wache na alume na umario mere manadi makusikira na kuelewa. Akikishema kwa sauti mbereza uwanja uri wa mbereza mriango wa maji. Hangu kuna ngala hata zuara vitwani. Akishema mbereza wache na alume na umario dima kuelewa. Osimake maskiro kusirikiza chuo cha sheria. Jakala vivi. More Ezra warungarara zuluza jukwaa ramihi. Rotengezo kwa shughuli hiyo. Kuna watu wengine maimirehehi naye. Mkonoyo wa Kuria kwa imamiti tia na Shema na Anaya na Uria na Hilikia na Maasea. Mkonoyo wa Kumoso ukima Pedaya na Mishaeli na Malikija na Hashumu na Ashibadana na Zakaria na Meshulamu. Ezra kifugula chuo mbele za watu kwani wale azulu kukira atuosi. Bado wakala na kifugula tu atuosi makirungarara. Ezra akimukunya Bwana Mlungu mbomu na watuosi makinula mikono yao makiziliza makiamba. Ami. Makizanya vito jao hata mabushu gao kigutati makimulika Mlungu. Kiza ala makia ngaziza sheria. Watu mario kalama imire hatu hao. Alawi awara Jeshua, Bani, Sherebia, Jamini, Akubu, Shabetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Jozabadi, Hanani na Pelaya. Daima shumakeza chuo cha sheria ya Mlungu. Kwa sauti wakala na siri kizika. Makieleza manaye hata watu makingalirwa nigo garigo galaga za shongwa. Vikaro watu maro sikira goma nenoga sheria makwa chakurira. Ndo Nehemia are kala ni luwali na Israeli kala ni mlombi na muhuri na alama rofundisha atuma kina nao atosi makiamba. Siku hii ni siku eri wa Bwana Mlungu wehu. Musishononeke dukurira. Kiza Nehemia akiambira endani mukare cha kunona na mune cha kusama. Kiza mahiri kirese mareo kala kama na kitu. Kwani siku hii ni eri kwa Bwana Mlungu wehu. Kiza msishononeke. Kwani fairo la Bwana ndo nguvu zenu. Bayo alana kihuriza atuosi makiamba. Nyamalani, msishononeke bule kwani siku hii ni eri. Kujo najo atuosi machinda kwao, makiria makinwa na kuhirikira tu sehemu ya chakura. Kiza makiandara hajomu. Kwa kukalawere, mazangalirwa nigo marigo kalama za ambirizo. Kuna za chako atumia kolozo sina alombi na alaima kikusumanyika mbere za muhore Ezra. Ili kwamba mazifundishe maneno za sheria. Makipata kukala, jauru wakaiza sheria kwamba Bwana rombo za amuru kukira kwa Musa kukala. Ato Israeli ni maishi vibandani wakata sheria ya mwezi wa fungai. Kiza makipata kukala ni maritangaza neno riri na kurisa Musa mizini mwao Mosi na kuko Jerusalemu. Na kwamba mbola ninzi mwambuke mirimani mkarehe vitaisha mizeituni. Vitaisha mizeituni taka na vitaisha mihadozi na makumbiga mitende na taiza miha makodza manji. Mtengeze vibanda ya herevrijoro. Baya atosima chambola. Makire hajo vitu makizi tengezera vibanda zuluza nyumba zao. Mihalani mwao kaiza mihala ya kikalura Mlungu. Na kaiza uwanja wa mriango wa maji. Na kaiza uwanja wa mriango wa Efraimu. Atosi mareo ya kula kuriahu mareo kala mahalo mateka. Matengeza vibanda. Makiishi mumo. Kwani hangu siku ya Joshua mwana Nuni hata siku ili yaho wa Israeli were kama zahenda visho. Bahaki kala nafahiro bomu. Kila siku kula siku ya kwanza mwaka ya mwisho. Ezra washo makaiza chuo cha sheria ya Mlungu. Makika sheria ya siku fungahe. Kuyana anamai kala mtunga na noa mwisho. Here marisho lagizo.